Ikatatakot, ikakakarong at yung sipin mo signan mo. Ikatatakot, ikakakarong at yung sipin mo signan mo. Yarap na kamaking ko as bumo emitikom kung sera man patibong ekanumanot masiro ako'y kinumo at yung sipin mo. Ikatatakot, ikakakarong at yung sipin mo signan mo. Ikatatakot, ikakakarong at yung sipin mo signan mo. Sikat man intuming aking eka manapuking bangin manaragul maning alon eka lumug malumog ako'y kinumo at yung sipin mo. Ikatatakot, ikakakarong at yung sipin mo signan mo. Ikatatakot,
Mayapayabak po kaya kayungan bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan. Pag sabi mi po na isulod yun po masalese, rin kaya kayong face mask hanggang mayari po in misa. At agkatan la po rin malda na makyabe tamo po makibat karing dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Si Cloud tamo po para pangadyantaya ng Oratio Imperata laban king COVID-19. Mapamakalulu at mapaglunos ay pa aminan mila ring kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit keko, manintun kapatawaran at biye. Lalapit kami keko kaniting masipit at pamangailangan mi. Banadwan mi keko ingkambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19, apya pasakit na at makamate na karing dakalataw. Adwan mi ngeni keko ing baligdan mo kami king lugod. At king kapamilataning manulumong gamat. Itabi mo ing takot king sakit at kamatayan. Ibalik mo ing kapanayan mi at pasiknaon mo ing kasalpantayanan mi. Ipanalangin mi ang tabayanan mo lo ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing pamagkapilit ning gumamit karing panulong megawa bang mapupos na ing pandemya king bansami. Kambilan na tingatan mula, ring doktor, nurses, at ding sablang lilingon karing ni salunan. Bang makasuyo la, karing masakit. Kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan. Sikanan king karelang pamagtagulaling sumuyo. Pangang kambil, iba't kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawan na. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lang ring lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, retang mayangon na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo kaniting masipit na panahon, bang magobra kami para king ikakayap ding sabla, at bang makasaw kami karetang at king pamangailangan. Mananasanang ing pamagmalasakit at masabal mi para king metong at metong, ikabos na kami nga lang kasasagpulan, kaniting krisis, at tayra na kami king pamagbayong biye at kabanalan. Pagkalam mo po iti king kapamilitaning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mamabiye, ang pon magari, kambe mo, king kameto nga ning banal Espiritu, Diyos, manggaman, king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili ing aklismi keka king kakulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, panalangin mo. Mayapayabak pong pasibay kaya kayo, mitipon tamo pong ngeni, batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Alvarez family, First Mega Savior Santo Rosario, First Mega Savior Santo Domingo, First Mega Savior Henson. Para king Aldo anibersaryo ng karelang kebaitan dari Justin Henry Intal. Para king kayadwananda at pamanantabe ng Banalay Espiritu, dari families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lasatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyot and family, Imang Auring Bituin and family, Olivia Balatbat, Patty Gollier and family, Grace Santa Ana,
Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mayan Aquino, Eliana and Joaquin, Jeremiah Earl Magcalas, Ana Patricia Buwan. Para king kapaldanan, pamikakatawan, ampong espiritual ng Pope Francis, Joy Espino and children, imang auring between and family. Para king malalagwang kapaldanan dari Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Peping Henson, imang auring between, Adria Zwetzer, Claire Paras, Lilia Dizon Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Danica Ann Dumagin, James Coleman, Gigi Nulud, Marichu Cedro, Patricio Stepe Jr., Christy Setenera, Charlotte Guerrero, Serge Nagyat. Ganakantala naman din kaluguran tamong miyaw na biye, lalong-lalo na di Teresita Wilkerson, Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Senior Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao Chuatang Eng, Yao Bongkeng, Mami Yeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Josefa, Alberto, Feliciana, Cesaria, Macario, Carmen, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Pasquibo, Amelia Eduarte. Souls nearest the gates of heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito and Nicolasa Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Renato Tayag Sr., Abraham Tayag, Adoracion Tayag, Esperanza Yap, Chua Quinchi, Gomer Yap Chua, Jaime Yap Chua, Helen Yap Chua, Francisco Chanco, Maria Chanco, Perla Salvador Bilaga, Domingo and Marcelina Salvador, Vivencio Tapat, Ursulo, Magdalena and Jeremias Between, Susana and Mercedes Between, Godofredo Batak, Alejandra Between, Eleanor Maldilla, Roberto Milagros, Raul Between, Ofelia Avancenia, Francisco, Aurora and Antonio Dizon, Odilon Sr. and Aurora Dizon, Marieta and Clarissa Raimundo, Roman, Epifania Dizon, Emenegildo Dizon, Nemencia Dizon, Jesus Estrella, Teresito and Alan Maglalang, Adelwisa Ronio, Rudy, Brendaline and Caravel Diray, Angel Dizon, Mali Dizon, Grace Werner Dizon, Dioscoro Sr. and Lucita Ramirez, Dioscoro Jr. and Ner, and Edgar Ramirez, Aurelia Montalvo, Manolo Dizon, Gloria and Rowan Ramirez, Elena, Roman, Esther Biray, Lucia Fomo, Ricardo Sr. and Eusebia Ramirez, Andrea Olivia, Almario, Magdalena and Roberto Salta, Leon and Sosima Gravaski, Teresa Tuazon, Dominador, Milagros and Lola Marie de Castro, Jose and Concepcion Miklat, Mariano Aison, Nicolas Sicat, Alma, Leonora, Catalino, Francisca Dizon, Reynaldo and Karina Kapati,
Emilio and Virginia, Francisco, Angelo, Josefina and Franz Pangan, Caridad and Marisa Yuvienco, Pablito and Rosita, Tristeta, Mamaid, Diosdado, Rosalia, Nathaniel Reyes, Alexander, John Mark, Anastasia, Agnes Sugay, Jesus Salvador Ramos, Benjamin, Yuante Chu, Lourdes Guadamor, Rosita Manio, Justiniano Manansala, Bernabe Intal, Alejandro Canlas, Leonardo Canlas, Rene Mangilit, Renzo Mangilit, Candida Quizon, Ruben Mangilit, Juana Mangilit, Caridad Mangilit, Leonila Calaguas, Benjamin Calaguas, Rodolfo Pineda, Castulo Cabili Sr., Lualhati Cabili, Cristina Reum, Ernesto Santamaria, Eugenia de la Cruz, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Alfredo Candelaria, John Joseph Balahadia, Alfredo Sahagun, Levinia Sahagun, Oscar Quito, Nicesedec Baroy, Eufuldo Estender, Alfonso Baldomar, Dorotea Castro Verde, Crisanta Apurado, Porfirio Apurado, Rosalinda Perez Soriano, Feliciano Extender, Pelagio Apurado, Melesio Apurado, Virginia Apurado, Sergio Apurado, Gina Apurado, Estrella Abelio, Esther Alendahao, Teresita Bitoon, Mark Christian David, Domitilia Canlas, Mariano Dizon, Daisy David, Nepomuceno David, Ines David, Jose Feliciano, Renato Pineda Sr., Anita Manaloto, Lolita Manaloto, Fernando Garcia, Eduardo Morales, Hermenegildo Antoco, Herbic Antoco, Marian Antoco, Benedicta Villacarlos, Alberto Villacarlos, Helen Villacarlos, Odon Olita, Efinalia Olita, Aurora Olita, Constancia Siega, Aniceto Siega, Juliana Siega, Condido Siega, Felisa Siega, Juanita Siega, Editha Siega, Bartolome David, Apoliono Sanguyo, Pacencia Sanguyo, Cristina de la Cruz, Lorencita de la Cruz, Juan de la Cruz, Noel de la Cruz, Amado Evaristo, at pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mga ilangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magbisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Dios sin kaya
Kilagyoning igpam, poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating sala ning banal Espiritu manatili kaya kayungan. At keka antimo rin. Pakamalang kong kapatad, pasibangayo po, mitipon tamo, batay ang samban, purian at pasalamatan, ing malugod a Diyos. Pangadita lapuring kaya katamong kaluguran, amayang nabiye, lalong-lalo na in Monte Franco. King katahimikan, pasibayo magpakumbabata mo king harapan ng Diyos. Aminan tamo po yung kakatamong agawang kasalanan at kakulangan king biye. Manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, pengako mo king alang nanumag sagkul, amiras ke kami, nung manatili keng manalig at maniwala ke ka. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Heso Kristo, pengako mong dinan mong sikanan at kapibabatan ding malulupig ming kapatad. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, pengako mong ekamako siping ding patutuke ka, kapamilataning karelang kasalpantayanan. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ilako mo ring kasalanan mi o Ginoo, at gawan mo keng biyasa at matenakan patutuking lugod mo. Tayran mo kami, painturo king bie alananggam. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos ay kami, paniwalan mi king dingtang kamo para kaya kami, ing pakiraring kapayapan at etatakot. Papanatilyan mo keng makabuklat amata, karing tandaning alang patanat, apanyetang ng Yesus ay anak mo. Sopan mo keng alang pagal, mitagulaling king kekeng sarili, king panyulong naning kayarian, busal mi, kapamilataning pamanganap mi king tangkamong kapayapan at lugod.
Itiadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasyang iba't king libro ng propeta Malakias. Daratang na ing Aldo, nung kapilan ding taong mapagmatas at marawak, masilablang kalupa ning are, nga nang sasabi ning ginong mayupaya. King Aldong ita, masilabla, at alang mitagan, may atong man karela. Dapat ikayong matakot ka na ako, ingupaya ning pamagligtas ko, sunlagya kaya kayo, anting Aldo, at di na kayong kapaldanan, ning sala na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo daratang ya ban pamahalan ning yato agpang king katuliran. Ing Ginoo daratang yo, bang pamahalan ing yato, agpangking katuliran. Midalit kayong kapurian king Ginoo, manigtigang kayong lira, tsupan nyo ring trumpeta at tambuli, at kulisak kayong mitmuntula, king Ginoo, ari tamo. Ing Ginoo daratang yo, ban pamahalan ing yato, agpangking katuliran. Malingongo ka o dayat malat, pati na ing sablang at ka. Dalit ka o yato, kambering manuknangan keka. Ikayong sablang kabundukan, miyabe-abe kayong matulang dalit. Ing Ginoo daratang yo, bang pamahalan ing yato, agpangking katuliran. King arapaning Ginoo, uling daratang niya, banyatu kayayang pamahalan, at ukuman ding tao, kambening katuliran at kayalan pamangabiran. Ing Ginoo daratang yo, bang pamahalan ing yato, agpangking katuliran. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao, Tesalonika. Masalang baluyo, king sukat yang pakyapusan, ing dapat mi. E kami menatiling alang obra, inyang atsukeken. E kami tinanggap na numan kaya kayo, haemi, bayaran. Aldot bengi, magobra kami, ban eke maging pabayat kenuman ke kayo. Depatan mi iti, e uling ala kaming matulid, manayang kasaupan ke kayo. Nunebandinan da kayong mayap, aalimbawa. Inyang kayabeyo kepaken, itiyang masipit ming penabilin, eye pakanan, ing ninumang ebisang magobra. Abanggit mi iti, uling abalitan mi, kingating mapilan kaya kayo, amagtamad, at alang daraptan nunemo ing makyalam, king pamibiyebiyera, ding aliwa. King lagyuning Ginong Hesukristo, yuyutos mi at pakisabing mayap karetang tao,
king manintunan lasana at mibyebye masalese. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Iyangat yo ring buntok yu at lawen, ing kaligtasan yu malapit na. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kay kaante mo rin. Pamamasaking mayap a balita agpangkang San Lucas. Ligaya kay ka o Ginoo. Pipagsalitan daring mapilan karela, ing sintingan ning templo, in sintingan ababye daring marmol, at ding pagkalug a inayinda ring tao. Inya sinabi ng Jesus, karing akakit yung den, datanging panawon, metong man alang mitagan abatong makatumpak king kalupa ng batu, mga lasaklangan king gabun. Ngarang mengutang kang Jesus, Maestro, kapilan mapalyari iti, at naring palatandanan king pangatupad na niti, pekibat na, mingat kayo, at eyo paboren inlinlangan na kayo ning ninuman. Uling dakala ring datang king lagyuko asumabing, ako'y Kristo, ating panawon dinatang na, kayo pa'y ligalig nung makabalita kayong gera o revolusyon, kailangan king mapalyari lapang mureti, dapot mga baldugan, kingin kawakasan, dinatang na. At nga napakarela, lusuban niya ning metong nga bansa, ing kalupa ng bansa, at lumaban niya ing metong nga kayarian, king kalupa ng kayarian. Mika mga sikan aayun, danop at salot, karing mialiwang lugal, ating lunto, makapangilabot tabagi, at mga ragulatanda, amanibat banwa. Dapot bayo mapalyari iting sablang, pandak-pandak kayo at ligaligan. Idalara kayo karing sinagoga, banlitisan at ipasukol. Kinguli ko, iarap da kayo karing ari at karing gobernador. Ito yung maging masanting yung pamikatagon, ban mo niya patututungkol kanako. Ipanatag yung lubyo, kayo pa'y bali sa isip nung makanano yung ipagdepensa, ingka kayong sarili. Uling ako dinanda kayong kabyasnan, at amano, ayen ag yung labanan o tutulan, ning ninuman karing kasalang. Agyang ding pengaryo, kapatad, kamaganak at kakaluguran, ipanganyayara kayo. Ipapaterala ding mapilan ke kayo. Dapot metong man kimbwakyo alang mabating.
Magpakatatag kayo, ulingking kaya kayong kapibabatan, karinyo kamtan, ing kaligtasan. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Good morning po kaya kayongan. Good morning po. At yuta na po keng 33rd Sunday, Ordinary Sunday. Sinabi ko po kaya kayo ang galamong 34 Sundays, Ordinary Sundays, keng liturgical year. Nyaburi ng sabihan, malapit na pong mapupos ing liturgical year. At uli pong malapit na mapupos tungkol king kapupusan ing kakatamong pag-aralan. Nya apat ing kakatamong pigunaman, mumuna pong dili, Jesus, magbalik yang pasibayo, pero itapo balo nung kapilan. The second coming of Jesus, tutuya po ito, o ininamo ing matutupad. Ganaganang sinabi ng Jesus, metupad. Metong namo po ing panayantamo, ing pamagbalik ng pasibayo. Kadua, bayo po datang Jesus, ating signs, ating palatandanan, keng relihiyon, keng politika, keng ating natural catastrophe, ating cosmic catastrophe, keng gobyerno, ating persecution, keng church, ampo pa keng pamilya. Deti po palatandaan nila ating masakit at masakit ang mapalyari. Pero itamo tatakot, uling sopa na katamo ng Ginoo. At yung katlo po yapin, when Jesus comes, iti po potang datang lareng kasakitan, metong yang pamikatagod nga na, para ipasyag ing kakatamong kasalpantayanan. Nyapin po, dakala kapag subukan king biye, nyapin ang Ginoo nga na, magpakatatag kayo, siguradong dakal ing kasakitan, dengalwa mo, milabas na lang. At ing kantatawlian, etamo po balo nung kapilan niya magbalik, pero nano'y malyari, we don't know when, pero ing sinabi na, what will happen when He comes? Oreni po ni, so, life is short and death is certain. Life is short and death is certain. Makanano'y pong buring pang matetam. Siguradong matetam mo eh. Nano pong buri yung kamatayan. Papamili na dako po ni, bante ko magkasakit. Nanong buri yung makasakit ang aeroplano, kaiba't mag-crashing aeroplano at sukoking aeroplano, ninong bisang matiking mag-crash sa aeroplano. Alam bisa. O kaya keng metong nga building masisilab yan. Ninong buring masilab. Kayo na po bisa. O kaya makasakya kong barko, lalbuging barko. Buriyo po ita, ginoko mga sakit lang ang dening sasabihan ko. O kaya, ita, mananabo ko keng bangin, susula po yung sakit. Nano pong buriyong kamatayan. Ating may kibat nga na, Father, ing masanting nga kamatayan, potang matutod ka, na kami gigising nga na. Masanting ita nga ako. Nyapin pala keng pisang, banda ka lang matutod nga ako. Nyay ko matutod po, no ko migising. So magmisa ko nga, da ka lang matutod. Burira sigun matela keng pisaman. Matutod. Kasanting na po yung kamatayan na ita, matutod na kami gigising. Enorugo may istorbo yung pamilya mo,
nakamagastos, nakamagkasakit, kasantimpong kamatayan niya po, kaya kayong pangadi, makanya na mo. Pero ko matutod kayong bisaman. Pota ako pang parsalanan da. Father, pete ni kay metod, manarila metod to diya ngara. Yan po. So, lawenta mo po, yes, Jesus will return. But when? Eta mo po balo. Alang makibalo, in Josig pa mo, yang makibalo nga na. Siyempre, Jesus balo na, even the angels, erabanglo. Makanyan mo na po yung kamatayan tamo, tamo balo nung kapilan. Pero nga na po, Romans chapter 9, verse 27, nga na po, itamongan at intamong takdang panawon para mate, at potang mate tamo, ing Diyos ukuma nakatamo, o itang ausandang individual and particular judgment. Itamo nga natin tang takdang panawon, o nang itang takdang panawon, tayo po palo. Inyapin kailangan magsadya tamo, aldoldo. Potang mating tao, marap yaking Diyos, o kumanin ng Diyos. Ingausta po kanita, individual and particular judgment. At intamong general judgment. O ining lawan tamo, ining kapat yapong lawan tamo, general judgment. Potanging Diyos si Jesus magbalik ya, pikawan niya nakatam. Detang meging tapat kayo, at meging tapat king Diyos. Pikawan niya nala, general judgment. So, nung eta mo po balo, kasi inyang kini pong ebanghelyo, pepaki ng Jesus in temple of Jerusalem. Kasanting na po yung templo king Jerusalem. The temple of Jerusalem, it is the national shrine of Israel. And they consider it the house of God. Kalupaning pisamban na ini, pisamban maragul. Balene ning Diyos. At potang lawan mi ing templo ning Jerusalem, it symbolizes the presence of God in Diyos at yukarin. Banam potang malawat ka yukakan dalawan ming pisamban na maragul, kasanting na ning pisamban, balene ning Diyos, it symbolizes the presence of God at yung Diyos keni. Yan po. Ating sinabi retang kalaban ng Herod the Great, nga na po rin kalaban na the enemies of Herod the Great, mobalo ing legwan, hanggang meyakiting templo. The most beautiful structure on earth is the temple of Jerusalem. Nya mobalo ing legwan, the beauty, hanggang po akit ing temple. But sinabi ng Jesus, datanging panahon na numan ing malago, masira. Burinang sabihan, everything is temporary. Metong yama po ing permanent, our God. Ing kakantamong Diyos, yaing permanente. Ganaganang telakad na ning tao, masira. Burinang sabihan, anyang sabihan ng masira nga ningega na gana. Po, everything is temporary. From an earthly, in kakatamang focus from an earthly thing to a godly thing. Gana po masira, kay ba't sasabyan na po rening makirandam kaya potang masira yung templo ng Jerusalem, magwakas na nga ninge gana-gana. Nya, inkitang da po, kapilan mapalyari iti ngara. Isipan da potang masira yung templo, iyapining kawakasan na ning panahon. Pero nanong pekibat ng Jesus, sinabi no po ring palatandanan the signs, bayo ya datang,
So atita na po ken kadwang pupunto ko, bayo ya datang ni Jesus, dakal pamong kapag subukan. Nga na po ken ni number 1 religion, ating kanong sumabing ako'y Kristo, ating panahon dinatang na. Religion, dakal pong sasabing ngeni, ako Kristo ngara. I am the appointed Son of God. Eko po maniwala, linlangan na kayo. Baloy po itang Katoliko, mapalad na matsyuta ng kentune, relihiyon at telakad ng Jesus. Deng aliwa, pupuntala pa ka rin aliwang relihiyon. Potang ng Diyos, nababiyeng karelangadwan. Manintun la pang aliwang Diyos. O ining sinabi ng Jesus, ating datang, ing sabihan na ning datang, ako'y Kristo nga na. At yan po malilyari. Kadwa, nga na po, lusubanin ning meto nga bansa, ing kalupa ng bansa, may kagera. At yan po at atangalantana, ating luluso ba bansa. At nano pa inga kita mo, may kang mga sikan ayon, danop at salot karing miyalibang lugal. At ating lunto makapangilabot abagi, ang mga ragul at tanda, manibat banwa, ayun. Po, danop, salot. Baloy po niyang high school student ko at tatanda ng rening medyo kasing edad ko, inyang minayon, may collapsing Ruby Tower, detang makibalo keng Ruby Tower. Baloy po kaming mikakaklase, kami ngan Katoliko, balo rin Katoliko. Anyang mamayon, linwal kami, tinipa kami. Lawlang ko lang, kanyang-kanya rin kaklase ko. Ding kaklase kong Katoliko, gugulisak la, kikiyak la, tatakot la. Balo mo ang balo rin Katoliko, ako po balo ngeni. Ding Katoliko, kikiyak la, eda balo yung gawanda, tutupin mga dila, San Isidro, San Birhen Maria, San Jose, Santa Mesa, o balo ko Santa Mesa, ala naman Santa Mesa eh. Kikiyak la, pero rin Katoliko, balo yun po, kabang mama yun, ding Katoliko, nanong gagawan na makatalakad lang diretsyo, po kalingwan nini, makatalakad lang diretsyo, makalawel abanwang, tatas doring gamad da, praise God! Ding Katoliko, nga naman, nyaliko la rin Katoliko, tatakot la, pero rin Katoliko, diretso lang makatalakad. Praise God. Hallelujah. Itang mo kaya, potang mamayon ang gagawan tamo. Datang at datang lapureti, sasabihan dating the big one, papumilabas yung the big one. Amen. Kaiba na po nito, makapangilapot amalyari king banwa. Ingaldo, ipagkait na yung kayang sala, ding batuin mga nabula. Mga nabula pala rin batuin. O itang metong nga church leader, kinulkulyak yung lalam. Ginawa yung matibe, takap. Bangka ni takano po tang manabula rin batuin. Amituran. Pota pong magwakas ng gana-gana, pati yato misalbab. Mapupus na nga ng gana-gana. Nakatamo pa matakutan Jesus Kenny. Deni po mga palyari la. At dakal pong problema in tauli Kenny, pamilya. Pero po tang pandak-panda kayo, pamatenda kayo nga panganyayara kayo, burin ang sabi nating persecution, nating suffering, kareng Christians. Inyapin po bayo is Jesus tambing ng sinapi beforehand, if anyone wishes to follow me, he must deny himself, carry his cross, and follow me.
dumalantang kasakitan pakamalan kong kapatid, mayan ing maging Kristiyanong Katoliko, kailangan makasadya ka ng misan king pamilya, ikayong talasawa, naning dinasan yung problema, ng misan ing asawa yu milakoya obra, kasakitan, ng misan sakit siya, bigla ba mika kanser ya, o kaya meteya, o kaya yung anak yu, kalwat siyang papagaral, mag-graduate niya mo, makiasawa ya pa, dakal ing kasakitan. Pero nga anak yan oy ni, ing pamikatagon nyo, para ipasyag yung kaya kayong kasalpantayanan. Niya po tapong daralang kong kasakitan kapag subukan king biye, pakit yu, king ikayo, talatokin na kayong Kristo. Potang daralantang kasakitan, buriya po nga kiting tunay Kristiyano, potang dakalya pero, potang masayaya, buriyang akiting tunay Kristiyano, potang ngatinyang problema. Kumapit sa kaya kingapong Ginoo, o magreklamo ya kingapong Ginoo. Nya balo ken balo ing tunay talasal pantayang, potang ngatinyang problema. Tahimik ya. Because God is more powerful than all the problems we have. Ing problema, iya sanang mamroblema, kaya katamong, aluay tamong mamroblema king problema. Ing tunay Kristiyano, sambutana, ing gana-gana, niya pinsinabi na kini, metong man kimbuakyo, alang mabating, metong man kimbuakyo lang mabating, buri na pong sabihan, itamong, nung talagang maging talatukin na katang Kristo, maging matagumpetang king katatawyan. Amen? Basta't maging tapat ka, magtagumpeta mo, potang purmero balang masasambot na mo. Pakamalang kong kapatid, sinabi ng Kristo, do not be afraid. Do not be terrified. God is in control. Do not be discouraged. Potang daratanging dakala problema, I am with you till the end of time. I will never forsake you. I will never abandon you because I love you. Tandaanan tayo po ini. Maging matatag. Po. At katatolyan po naning malyari. We do not know when kapilan niya magbalik kay Jesus. Pero ang sinabi na, what will happen? Potang magbalik kay Jesus, nga na po, Luke chapter 17, verse 31. Potang datangitang bengi nga ito. Yan po, dingadwa katao, dingadwang lalaki at sukeng tudturang kama, papag, kuwananing metong, malakwaning metong. At nung ating adwang lalaki king maranglengana, kuwananing metong, mitagad metong. At nung ating adwang babaeng gigiling, kuwananing metong, mitagad metong, atimpong pamikawani. Matthew chapter 25. Nga po, pikawan niya nala po tang datang ni Kristo anting makamalaari, pikawan niya nala, o ini po yung general judgment, nung makananong yung pastol, kakawanin o ring tupa, karing kambing, king dani ng wanan, ding tupa, king dani ng kaili, ding kambing. Kutang, no ka rin tamo kaya. Ing peka masakit dili po, potang kawakasan ng panawon, potagalang ding kaluguran nyo king biye, eyo kayabe, uling ating pamikawani, potagalang ing asawa mo, yaing kwanana, ing metong malakwan niya,
Putagalag ding pengari ilang kwanana ding anak yung malakwan la. O itapuing peka masakit dili king biening meto nga tao. Potang ikayong mikalugod mikawani kayo. Uling ing metong meging tapat. Ing metong meging tapat siya. Ating separation. Ating pangmikawani. Ikayo kaya. Sabi yung nene, Ginong miyabi kami. Ngeni pa po, ngeni na. Pangadiyo sana ing mabilog yung pamilya nung makananuyang miyabi-yabi ketiking yato. Makanyan kayong miyabi-yabi king taulingaldo. Miyabi-yabi king ligaya banwa. Eta mo balo nung kapilan niya magbalik yung Ginoo. Pero magbalik yan. Nya king tutuking Domingo, 34th Sunday, in kapiestan solemnidad ning kekatamong ari, Christ the King. Jesus will come as a King and as a Judge. Sana potang magbalik yang pasibayo Jesus, miyabi-yabi tamo pong pasibayo. Nung makananutang miyabi-yabi, keti, King Santa Misa. Amen. Ipasiyag tamo pong ining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Joseph pang mayupayang tutu, linalang King Banwatiyato, at King Jesucristo ng anak ng buto nga ginutamo. Pengagli King upaya ning Banal na Espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, Mete at Mikutkut, tinipaya karignete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wana ning Diyos, ipang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabie, ampong menga mate, sasalpantaya ko King Banal na Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawa daring kasalanan, King Pangasublirang Mieding Mete, at King Bie Alananga. Amen. adwanta king Ginoo, ingitimawan o ring sablang balayan, king ganang takot at panganib at nga tamong manalangin. Ginoo, iligtas mo kami. Ginoo, iligtas mo kami. Ibat karinguwad a propetang milili king karelang sarili, alipat ning karelang sigasig, lilili dala rin tutuki karela, ipagluwalo mo kami, o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Ibat karing gera, pilatan daring bansa, at king hanggang sigalutan, ibat king kabilugan ayatong labanan at sandata, nuclear, ipagluwalo mo kami, o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Ibat karing kalamidad ang makamate karing tao, ibat karing ayun, albog, lahar, at salot, ipagluwalo mo kami, o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Ibat king danop at malnutrition, king kayalandang pansin, ding ating labis-labis, ipagluwalo mo kami, o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Ibat king pamananggi, ming marap karing panganib, ning kasalpantayanan, paulin takot ming maligalig, ipagluwalo mo kami, o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Ibat king kailang kapanintunan, kailang palad, out ustisya, matampang pamikasundo, ipagluwalo mo kami, o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Ngayon po, duwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ipagluwalo mo kami, o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Ginoo, pagnasan mo kaming maging malaya, sopan mo kaming dumalan, karing tulan at kasakitan ning biye, king mipnong kapanaligan keka. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin tamo, kapatad, baiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, ig pangmayupaing totoo. Tanggapan na sanang ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kaya lagyo, king kakatam ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, deti sana nga inayayampang mi, pasulungan ding lugod mi, keka at karing kaparaming tao, at idalara kami king biye alananga. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka ante mo rin, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. iti karapat dapat at matulik. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang paratiyet numan ka rin. O igpag Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilataning sa Kristong Ginoomi. Kapamilataning kayang krus at pamanyubling mebye, kinabos na kami king kasalanan at kamatayan. Inaus na kami king kekang ligaya, ag ginawa kaya kami metong lahing pinili, banal abalayan, balen ay niwi. Numan ka rin papasyap mi ing mayupaya mong dapat, uling inaus mo kami ibat king karlumduman, banmiras king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabi kami king walang tuknang dang pamamiya kapurian keka at ngaming magkanta. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamailas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya keka. Pirasone at binyene karingkayang disipulo ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanakong katawan amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, bangketang mi patawaran laring kasalanan,
Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto iyato, bamiganap yaking lugod, kambenang Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang diakono at ing mabilog abalayana ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenaying subling miye at ding sablang meyang nabiye. King katahimikan po iapset lalagyo ding kaluguran tamong meyang nabiye. At ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na detangalan ng makaganaka karela. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, O Ginoo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabi ning Birhen Marie duning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kekabaning panawon, burian dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kayo, igpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Abe-abe, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po'ing panalangin at tiruna ning ginuta mo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, banking kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos. Muling kekaying harian, ating kayo ating ligaya, manggaman O Ginoong Jesucristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa pubabalikdan din kaya kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyat mag-ari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya kaante mo rin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Kapayapan, peace be with you. Oning ginutang Yesu Kristo, ing makaibye, tune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling wanda ding mayaws, kingapunaning kordero. Ginoo, Ginoo, kaya kumatampang tanggap kaya ka. Tapos yagkas mo na maano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC, ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwestuyo. Para karetang makasadyang tanggap, king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yatsят laring palad o gamat. Para karetang yatanggap, malyari tapong lukluk o siklod, king panalangin. Ala na pong magsalita, kabang makinabang. Salamat po.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, sumulong kesa naking lugod, kapamilataning banal na Eukaristiyang pigmasusyan mi, king kapigaganakan kang Kristong Jesus aginumi, manggaman king alanangga. Amen. Siklawd kayo po, kasan metong ding kaluguran tamong mayang nabi, manalangin tamo. O Diyos ay pami, ing lugod mo miraras ka ring mabiyempong mga mati, pasalamatan da kaking marugol mong pakalulu ampong lugod. Sineseming pamilya mi kaniting lugod mo, at iting lugod mo ngalang kamatayan, ying buklod mi karela. Pasalamatan da ka para karing sablang mayang nabiyeming pipumpunan, pengari, kapatad, kamag-anak at kakaluguran, ading sablang di napat mayap kaya kami. Tanggapan mo sana iting panalangin mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Litanya ring banal para karing mayang nabiye, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Banal ang Mariyang Induning Diyos, Panalangin mo la. San Jose igpang talaingat, Panalangin mo la. San Juan Atalapaminyak, Panalangin mo la. San Miguel, Panalangin mo la. Banalanghel ning Diyos, Panalangin yo la. Santa Ana at San Joaquin, Panalangin yo la. ikayong banal aapuatingkum, Panalangin yo la. Santa Maria de la Cabeza at San Isidro Hortelano, Panalangin yo la. ikayong banal amiyasawa, Panalangin yo la. Santa Celi, San Luis Martin, panalangin, at Santa Teresita ng Niño Jesus, Panalangin yo la. ikayong banal na pamilya, Panalangin yo la. Santa Rita at Santa Gianna Beretta Nolia, Panalangin yo la. ikayong banal Ayma, Panalangin yo la. Santo Tomas More at San Manuel Morales, Panalangin yo la. ikayong banal Atata, Panalangin yo la. Santa Monica at San Agustin, Panalangin yo la. ikayong banal Ami Ima, Panalangin yo la. San Basilio Señor at San Basilio Magno, Panalangin yo la. ikayong banal Amitata, Panalangin yo la. San Benito at Santa Escolastica, Panalangin yo la. ikayong banal Amikapatad, Panalangin yo la. San Fernando at San Luis Ari, Panalangin yo la. ikayong banal Amikamag-anak, Panalangin yo la. San Francisco at Santa Clara ng Assisi, Panalangin yo la. ikayong banal Amikaluguran, Panalangin yo la. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, Panalangin yo la. ikayong banal a Pilipino, Panalangin yo la. San Nicolas ning Tolentino at Santa Gertrudes, Panalangin yo la. ikayong patulunan ding Maldang Kaladwang, Panalangin yo la. ikayong sablang banal ning Diyos. Panalangin yo la. Ginoo, malunos ka, Ginoo, ikabos mo kami. king sablang sakit at kapanandaman, Ginoo, ikabos mo kami. king kakaluluan at masipit ang pamangailangan, Ginoo, ikabos mo kami. king kailan masabal at pakamal, Ginoo, ikabos mo kami. king alananggang kamatayan, Ginoo, ikabos mo kami. king alang kapiyadyan ang kamatayan, Ginoo, ikabos mo kami. Kordero ning Diyos, ang milalako king kasalanan ning hiyato, Pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, ang milalako king kasalanan ning hiyato, Pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, ang milalako king kasalanan ning hiyato, Ibiyem mo kaya kami kapayapan. dinan mong alananggang kapainawan o Ginoo, As laga na lasana ning sulong nga lanangga. manatili la king katahimikan. Amen. Igpami, At subanwa, misambanya in lagyo mo. Datang kaya kami, kayarian mo. Mi pamintuan ng loob mo kaya tistuli, pantibanwa. Ingka kanan mi, king aldo-aldo. Ibiyam mo kaya kami, king aldo ngeni. Ampo ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasalak kaya kami. Emo kay pay Saul, king tukso. Nunay ikabos mo kami, king sablang marok. Bapo Maria, mit mo ka king grasya. Ing ginoo at ka. Nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen.
ligaya king Ipa at king Anak at king Banal a Espiritu, anti mo'y sadyadang ligaya iba't king kamumulan, ngeni at manggaman kin alanangga. Amen. Luklo kayo po sagli. Announcement po mumunang daily prayers for our beloved departed. Ang pagdarasal at pagbabasbas para sa ating mga yumao sa buhay ay nagsimula na po noong November 1 hanggang November 30. Ang mga prayer envelopes po ay matatagpuan sa side ng altar, nandoon po. O kaya dito, maaari po ninyong isulat ang mga pangalan ng mga yumao sa sobre at ihulog po sa tumba, intention box for the dead. Pangalawa po, kadwa po, Christ the King Paris Celebration. Sa darating na November 20, 2022, ang Simbahang Katolika ay ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Kristo, Hari ng Sanlibutan. Ito po ang huling linggo ng karaniwan na panahon. Bilang pagdiriwang bilang isang parokya, tayo magkakaroon ng banal na misa sa November 19, 2022 sa ganap na alas 5:30 ng hapon at susundan po ng prosesyon ng Santissimo Sacramento. Magdala po kayo ng kandila para sa prosesyon at kanselado po ang mga misa sa mga barrio chapels, Santo Rosario, Santo Cristo at San Jose. Kaibat po atinta ng regular baptism at HRP every Sunday at 12 noon starting December 4. So, umpisa po keng December 4, may balik na po itang regular baptism 12 noon, buri ng sabyan agnan-agnano po. Dati tunggal-tunggal, pero atin pa mo rin pong tunggal-tunggal. Maganap po iti balang Martis hanggang Sabado. So, in tunggal-tunggal sandang kabalyero, magumpisang Tuesday hanggang Saturday by appointment only. Pero itong Domingo, laguma po, agnan-agnan, 12 noon. Kaibat ang ating parish office ay tumatanggap ng pre-registration para sa regular baptism and Caballero baptism. Pakidala lang po ang original at registered birth certificate at 1 photocopy po. Pagkatapos, meron po tayong fundraising sale at the patio. At tatandaan niyo po kanita, deng kapatada pari, karimyalwang parokya at inarugong magtindang aslam. Ating magtindang kandila, pari lapuret, para kareng parokyan, papagawalang pisamban, o kaya kareng sosopanda. Ita mo po ngeni, magtinda kerugong buro, HRP, yayabe miya po yung pisamban. Ganaganang sobra, ne po at nanuman nga sobrang medina niya po ing pisamban maragul para keng restoration. Nyating kaya pong titindang buro, namu pa niya biyan, makarine. Kaming pari, po tanggay epo fermented. Ya ko mamangan ko. Itong mga kong burong fermented, mitatas ko presyon, inipuwali. Sumanting kayo ang pong lago. Amen. Sali ko ka dyan. Makayanak. So ito po manyaman. Ini po gewat da kening kaya katamong ring magobrata mo keng staff tamo keng parokya. At ating pa pong aslam itarugong misali itang misali kanita misali ka rin alawang parokya ng aslam na kinuwata mo po kaibat pisasali kenin ting sauta na mo karing alawang parokya karing alawang pari kaya kayungan po dakal adakala salamat kaya kayungan talakad mo para ken final blessing ing Ginoo
manatili kaya kayo. At kaya ka antay mo rin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daune, umetana king kapayapan. Salamat king Diyos.